Good evening, Ma'am. Kurumjari Northeast Window ki dialogue ta meeting ta video basing bu Surbala Mairembaam na taram nokchuri ngase ekoi ki dialogue ki khana naina jana bai damakta thamjari wa topic si key planks in Outer Manipur Parliamentary Constituencies Poll Campaign habani tara nipan suba lok sabha gi ahanba phase ki tangkakta April ki tang 18 da inner amasung outer gi assembly constituency koi 15 ga pangthokrabase gi matungda ngasi si akhoi ani suba phase ki oina Manipur gi outer parliamentary constituency gi segment akhoi 16 da AC segment 16 da pangthok ngasi pangthok nakre pung 3 ta gi thadana ba hogi badu khoi pung 3 sta loisin ki bani aduna akhoi gi outer gi oina ngasi gi akhoi gi talo ki thamjari ba topic sida mung lak jara kanda political party sing si ki program sing si poll campaign da maroi ba magi key plank si policy sing si karam si neki karam chathaki habna chingba hiram swaida naina jana bai damakta akhoi gi studio da ngaji lengchen dona laibire kai khum nazari ba panelist ahan bada koi gi oza Asang Kasar social activist oza taram nokchari lone na lengchen dona laibire basi Dr. Haobijam Gitajen social activist oza Gitajen musu taram nokchari lone lengchen dona laibire basi Salam Hemchandra editor Ichel express oza musu taram nokchari dialogue ki ahan basi oza ka Asang Kasar da lak cheke oza khoi gi ngasigi kanu si outer gi kanu mikhal si koi inner ga dum yeng na rubadadi comparatively dum peaceful losin ki bai mawong du koi hana power politics ni irang tholakadra kaina koi inner gi yeng na ro matung da mayam speculation panra ga akhang hai mayam na hainer ga lakpadu koi ukhul da kulai pai ba khrana koi gi kanu singa changsilakan da irang thokna ba sin ba kan tau ki ba khara natana puna overall yeng matam dadi inner ga se comparatively dum peaceful ta koi mawong du sumai lai aduna koi gi siga su aduga koi ngasi dialogue ki thamjari ba topic sida political party sing ki program ma gi ki playing hai ba tare poll campaign da kamain chathaki hai bisi matang se overall oina za kamain ubi han be goina kamain thambini ngasi 18 lok sabha se Manipur da second phase oina ko particularly akoi gi outer da akoi second phase oina chathaki bani adu ngasi gi panthoki ba se da ayambana adum akoi di peaceful oina panthokre haina akoi di haininge success oire haina ko moi maphamani da pamdaba khara madugi adu adagi natrasu party mase yenaba echen mayam da marakta yanadaba kidangi polling khara ni hum da thokpa yai report su lakpa dum yai adu diko thodokpa yamna kaino oibadi nachade people da natraga voters singi manung da tawnaba pochu nachade khara some vested interest or natra kana umba mana adugumba thodok madam da tawramgani adu all over akoini yengba kanda ko all over yengba kanda yamna phajana mangai digi khetnadana ko yam peaceful oina handakti panthoki ngasi se ayukte gi aduga percentage so dum phajai aduga pung tarek tabadagi matam se chana hauraga pung ama yawu kanse da almost adum 60% yauna ko adum thadaki base akoina report phangjai aduna masi punamak se akoina peaceful oi haibadi kari no hairaga masai irang du khakta nate da voter mayam people mayam gi realize toba aware oba oiba aduga masi ai tawdaba yade haibagi people mayam da makeup thopu kumna go handaki vote election se da ngasigi numik se da mayam si thorakpa yaurieba masi da vote campaign yamna tawdarasu akhoi hana gumna mafam na chalaga campaign tawbase handakti kya tawde campaign je ching de less way hoi headquarter khara da mayam pula tawdun amane adubu block area khunda chalaga campaign tawbu khopuse area su chawba adum paina tawe aduga karino akhoi gi chadana thakdana meeting tawdana kawbu tawbuse election akhoi gi MLA kumna taw adugumna tawbu su tawde haijari bako adubu people mayam na understanding ama leiraga phapta bire haraga handak se tholaga percentage wang na thadaki bo haibase madugi sign up haba akhoi da phange madugi people singi movement people singi awareness people singi makeup thokpado mayam na su uba haiba tare madu ubadegi peaceful do lapangam khibineba mamangai de people singi se thau sadaba interest leitaba aigi inthau nate ai haplo su pai hapter su pai ai haiba ai thadani da tokani haibagi migi mindset ama madugi concept ama se leibasidigi mi kharana political
party khara natra miwe khara na khudong chaba su dum lojai haijaba ko adu potu ne adu handak chidi campaign yamna tawrosu tawdrosu election se laai haiba kanda people mayam gi aidi magonda hapkani aidi magonda thadagani aigonda force tawgunu adu da haiganu haiba mayam se thoklayaba ko akhoi gi community gi manung da ko akhoi gi group da whatsapp da amma da aduga church leader digi aduga toan ba leader sing digi peaceful oina conduct tawbiyo free and fair tawbiyo haibase appeal se hanadegi handak sina kanna thorayaba ko masi punamak sina maram oiraga ngasi peaceful oina akhoi ching da su thadakiba madugi panthokiba ngamgani haibase aidi haininge aduna punamak se ching da khangde tam da khangde electoral sing kaino akhoi gi people sing sina common people sing sina ko mi mayam sina phap tara kanda aigi wakhanda manipur da any election tawba kanda peaceful oina dum tawba ngamgani akhoi gi corruption su ngamoy muscle power na su ngamoy money power na su ngamoy adubu people sing sina hawkatri phawbudi phap tadri phawbudi adum muscle power money power corruption se dum chathaki gani aduna handak se aduromda aidi yamna improve leire hen akhoi lawjai adubu yes nagagi akhoi gi area da khara wathok thodo thokpa haibadudi ngasai consensus adugi candidate khotle adu leire khole haina tawnabadagi khara ningba kaina khonaba leiramba yai adugumba leiramdaradi hena peaceful su oigadabane amaromda ko adubu adu leibasu nagagi leader singi phaningai moigi perspective ama natraga aspiration ama leiramgani objective ama ko akhoina de yauna khangludre adumaina tawba phawbada tawro tarasu irang yamna thokadaba mongda maleyaba ko handakse akhoina election se tawdringai de irang se kangadaba mongda mi gi wakhanda leyaba adubu thokteba karigi thoktaba haiba kanda ngasai na haibado people singi yamna advance aware oiba hanadegi khenarakpa madugi understanding du leirakpadegi every polling da natra khundu da masigi mi singi understanding haiba tare ni ko advance oiba poto mamangai degi handagi yamna khenaba mongda lakpane na people singa understanding du tawrabane na kana kumba any kana kumba organization na madugi muscle power money power chalage harasu ngamki de haba people singa yaki de haba people singa yaki de haba ko anga ngasi ukhul da so maphamada kidang watho thokpado akhoi women society na haiba tare nupi singna phajana control dum tawki haba ko alwaina khun da so ngasi karimata atopa maphamda thokiba tawkiba akhoi huji phawbadi tamelongi sinapati ki ko tenopalgi ukhrugi kamjonggi yamna taba phangoi except ukhruda kitang noaidaba pawma ni di leye madudi ngasai candidate animak se ukhru district ki oiba adugumbagi khara mausana dudi friend fair oirasu anybody involved tawdaba tarasu ko candidate ama khunama da ani thopa kanda di masana adumadi adum masidi toina thokale haijariba adu important ne da adubu atmosphere all over akhoina angle loina makta yengba kanda di hojikti ngasigi sidadi chingda election se yamna improve leba franchise access tawba ko people singi involvement phatana leba people singi initiative phatana lawba ibado yamna changes amadi leikhre maduna maram oiraga ngasi se adumaina mapung phakibani haina ai ahan barawna adumain thamjage yam nungai ja akogi voter gi turnout chisu koina dum panaram baduga irang siam kala katra kan hairam baduga yeng muragadi adum punna yeng bada pisuna pangthokpagi gamna voter sing du conscious oibagi mamanga manadan haiba wafam su leiri mathang se oza ai oza hemchandra lakjege oza khoigi kanogi outer manipur parliamentary constituency gi poll campaign sigi magi playing se lakjara kanda khoigi political party sing sigi khoigi program gi policy haiba tare election si oza kanona su oza Asang Kasar na su panbi ki the consensus candidate ki oibadai de mogi yana daba kano khra leikhraga su hai si akogi ngasi election ni kano da akogi kachui dimuti dimik npf ki midep na su sungsoi chodena kagani haibana jingme kano phongdo kepsulai aduga mamang seda akogi chapmana ba community de gi akoi thogla ibani mari makse adu raga su akogi inc gi mpcc gi kano gi congress ki midep oriba akogi asang kano gi alfred kangam athagi campaign jing bada koi ani humlak kano da hanjan attack tor pai han jing wafam mayamam su lai ki haibata tare swagi area saida punna yengkan oza akogi kano si chathaki bhanda ki outer gi oina hare maru oina haibata tare mogi program se poll campaign gi akogi policies mogi playing se kamain ubi oza de kamain thambini sida aigi oiba modadi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯅꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯅꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯈꯔ ꯀꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯎꯈꯤꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁꯁꯦ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇ ꯔꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯈꯜꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯟ ꯀꯟꯇꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛ ngasi pangthok liba chinggi khoi outer gi haitare outer gi sisidasу adum masi akan ba lamba sing se makoi mari ching sigi manungda khoi NPF amasung Congress ki mirep ani si akan ba lamba oina miyamna ui aduga makoi ani sigi marakta kanano amadi lakna bi yai haibagi expectation du lei masida khoi assembly election gumna ngasagi yamna krik innadana adagi unkhatnadana tawbugi mawongdudi handakti udre masimakti yamna layok phabani na haitai masi miyamda gyan tarakba wakhan tarakbagi mami amadu aduni haina lawbi yai adu masida mamangda khoina ugiba election gi sinsi adum khogi khara remote oiba area dadi ada ngasagi people singchi vote magi franchise ki kan hak se phangjada bai tare adum kana gumba kulai paiba singna madu nampu da mi amata vote ada hanna ma mathandat adara sakhi bagi pausi mamangi election sing ta koi tagi adubo handaki lok sabha election sitati madu udre masidi amaronda masidi yamna laina kulai paiba singna su masida yengjindabagi mamidunani haibatai adubu masi assembly election gumba oiramagadi masida sapsana khut thingjilaktana koigi pamdaba thokduk singchi mathang mathang thoklamba su yai ane khalle adubu madumak oidaba mathangi lakadoriba mikhal singda su miyam sinabu phajana aware oiragadi adumaina koigi kulai paiba singna control tawba mikhal lama oibadudi oiba ngamoina khalle handaki koigi ukrul da irang macha amkhak thokpadida masigi sida koigi meira paibi sing imaibil sing haitare aduna tholaga yam phajana control tawgibadu madu yamna thaganingai oine khalle angakpa mawong amada masagi kulai paiba singdu miyamna bu yadradi makoi singdu kaim tongamdi haibadune bu ulise aduna makoina karigumba khara aran khara tawgen honarakpaduda nupi miyamduna thijana koigi wari chanaraga control se phajana tawraga irang koigi kaihenba irang lehengidabase masimadi yamna thaganingai oina ai hajiningi ado asigumba si atai atai mafam singdasu masi matau tammaga asigumba irang singje thoktanaba mathang gi lakadoriba election singdasu asumaina honabiragadi hena phaba mikhal lama oigani na khalle aduga handaki sida khoigi candidate singsina haitare candidate amasu magi party singsina manipur gi irang sida issue moina masida election gi issue moina sagat pase masimadi kidang nuaiti na haitare masida masigi kudung sabase lawraga vote khomagi mo sathakibani adu masidi tawning de adu simathakta moina sisida any party gi any candidate amana karaga mikhal ji hawjik thoiba irang si kudak te ta lochilakani kaina hekta phongdok pagumba adu irang si is the base of wai wata myam sinagi masi masi tawning de kanano xyz ama kage na karasnu kaningba makabada kaiba leite adubo makoina karage ta manipur gi lan se lochil ani na haibududi adudi lan ganeba ngam mu khoi gumba mp macham khangna manipur gi sigi issue si da yam henda lochin gani kana haibsi tab yam wai aduna madumaina di haining de mari woina tampaki khoi gi kendir singi marakta madumaina yam kanba yamna miyamna di tab kan di nungai ge tau bai tare harau ge tau ba adugumba aduga harau budi yaroi da adugumba fam khara phongdona khibadu tagi aduga candidate kogi author gi desu candidate sing vote khomba lakum tamda sigi conflict sigi matang da adum kogi wari chaba adum phongdok ba adum tagi adu masi
मनपुर की लान सिदी अस्वाई की अस्वाई द लेरिबा हाइतारेने अदुगा स्वाइदगी काबा नत्रगा कादबा एमपी नत्रगा लुचिंग मनी का हाइबा अमने त लुचिन मंगमबगी थाक्तुददी मसिदी लेइतबनिना मखोइना का कोइगी लान लुचिनबगी वंगांग ngang basi achumba oidena khalle lan sidi miyan masu ure adum masidi adum proxy war ne na miyan masu dum hairabani proxy war sida third party dumati itong da tongba magi di mi si ba masa yaudabana lan si songan mani na mangon da di amang sem ta leite ba aduga manghaudu sidi first party ga second party asida ne ba adum masidi अखोइना खंगजद्रबा हाइतारे अखोइसिबु कनाना सानबिरिगे हाइबसी खंगजद्रबा कांगबु अमखक ओइरबरा हाइबगी नुंगाइतबदु फावे अदुगा मिखलसी तौदेददना तौरगसु मसिदा अदयाना कन्ना अखोइ इंटरेस्ट लौबदुदी चुमदेना खल्ले मसिना हेक्तमक मणिपुर गी लान रुसिलक पै याय हाइना पाबसु लानगनि ने खल्ले अदुगा मियामना मसिदा अखोइगिदी खरा हेना सेक्शन बतंगाइ फदबा लेरियन आइसमाइ थमसिंग हानब्राउस Yang pasal bahwa memang mozan thambiri ai oza Gitajen da lakchaning base oza koina overall ani yenga matam da koi gi ukrul da aduga Chandel district da khara koina khulai paiba sing sigi irang lai base lai khraga su overall yenga matam da di peaceful oibe haiba wafam se lairaga su swai matang ga namtang ga lakchaning base koi ukrul gi sisu koi gi BJP gi koi gi outer gi convener oiba somtai saijena nupi ma koi gi man handling tawbagi haitare sisu do video mayam su dum social media da adum thagalak pe uba yo form sisu laire aduga koi gi Chandel district ki se haino mokong polling station se nipuni 24 humdoi saida koi kulai kaiba singena over power tawrakanda voter se koi chamanga ga humjani thoi se punna thadakre haibagi changa akanda ki hen khangan ba ade mapana punna thoga laiba haibagi si sudum pauche da yauri punna overall leng bada koi comparatively peace oi hairaga su sai area se kamai thambini yoza ki north Indonesian video north tv and video channel koding ka ko sai no nga sigi koi gi kana ne basida sorga biri ba koi oja Asang Kasar Salam Hemchandra ni koi host oi biri ba ichen stop koding ka ko sai sai area si de koina sai koi mamang da koi social activist oja Asang Kasar koi yamba Hemchandra thambi gre haju si outer gi si koina mamang sum panar la ko si koina sumla election la selection ne ga ko ni high la khrise ta sing na boot capture to bora to boot thugai ba pollution thugai ba na ti ba ko panar la khrise ko oja Asang Kasar jawiri mam di mamang gi chachale lai sing sai moi khulai pai ba am miskin gambu sung ina mo na pam poto au tana ko na matam da overtake to overpower to ganda osagi mo pangis na pula number gi haina bidune ba han chara la khrise ko and mo na kahane ni kahana ko na pagi masam lakhi ba posne ba ko na chingdi election de selection ga hairi se halishu अखोगी लेब आउटर की इलेक्शन ना हन तक गसिब पाथुई आउटर की गसगी भोट पाथुई से तसेंना पीस फ्री एंड फेयर इलेक्शन ओबरा हाब दिंगसी ओइदेब खुदम ना चंदेल की हाबी दुनि चंदेल की 42/3 द लेबा हजु लेबा टेक्नोपल की हैनंग मखों प्राइमरी स्कूल की बोसे खुलाई पाइबा कंबुम ला पुर थादग रे हासिनी को अदा सिदे नो तना कोना मो हजिसे अखोना फंगजबदा रिपोर्ट फंगी कोगी हजु लेसिदा उखुलदा हजु लेसि कोगी manipur article chana ko ki tawan ba ma Facebook page ma da phong ko matam da 44/36 ukul a modern high school 44/50 ukul FKK Lasing Pat junior high school 44/41 ukul the Greenland primary school 43/19 Singkap hai jaga police station mari si akoi report to ba ya ba ki phim le na thugai ri photo do thana ne ko ji ko asi sigi hendong tala mo sa gi khoni mo video footage ma ka da roge bu अखोगी विथ आर्म पायमी अनि लेपग लेरकांदा गसगी मोगी लोन द साइब दुमदी रसा खै खंजिद्रे को माना थोलो हाइबगी कनो इंडियन नम दमी को थोलो म तौरिदु मसा रसा हाबी बदा साइ कांग्रेस की एजेर म थोलो को पोने हाय अदे आर्म दो पायरगा पुलिस स्टेशन पुलिस लेरगा नतगना सिक्योरिटी लेरगा लेई ममांग दि दैदा आर्म फजना पायबमी अनि लेपग म लेब पोतु इंगांगा उपर म यावरी बको मदुइ दैदा आदि फोंना खुलाई पाइबसिंगी मरक सिदा कनागम खरदी फोंना मोना कहनिंग ममी मोना सपोर्ट मी सिदा फोंना मतेंग पांग हेबसिमदी कन्फर्म होरे को सुबला अदा साइ एरिया सिदा कोना ना सिंगी लेबे इलेक्शन जी नियम सुना पांगथुई याम इंग सुना पांगथुई एबजे आई थादे मदि पांगथुई लवने कोना देन अमना हजिक इरांग थोकती हाय लेबे जगह खुदि मसिदा थादन नंदुसे इसिंग रायगा दि ओजा तसेंना आम खुलाई पाइब कांगुजुंगी ना खरे हेना डोमिनेट तौले लेबे जगह सिंगी वांगांग मा हंगोबा कीबदगी अदुम मोय तंगों तो थादर माने यामना कम कम लेवदमदि सिदे इराल खर थोले हमनुजे इराल खर थोले फनुजे तसिंगना
ꯂꯤꯡꯕꯥꯟꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯃꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯁꯨ ꯃꯨꯛꯅꯕꯗ ꯀꯤꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯂꯦꯞꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯇꯔ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥ ꯈꯔꯗꯅꯦꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯔꯤꯄꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯏꯕ ꯆꯤꯔꯣꯜ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯃꯥꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯁꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯥꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯥꯍꯜꯂ ꯂꯥꯛꯏꯗꯅ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ 10 ꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕꯣꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯍꯟꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯈꯪꯉꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯞꯁꯤꯟꯔꯝꯃꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯡꯍꯟ ꯊꯥꯗ ꯊꯥꯗꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯐꯪꯉꯤꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯚꯤꯑꯦꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯔꯤꯗꯣ ꯋꯥꯁꯪꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯤꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯍꯋꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯥꯎꯇꯔꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯋꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯈꯔꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯇꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝꯒꯤ ꯍꯋꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯐꯨꯖꯜꯂꯛꯏꯁꯤꯀꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯎ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯎꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯒꯦꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯎꯅꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯇꯥꯃꯣꯀꯣ ꯀꯥꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯚꯔꯇꯦꯛ ꯑꯣꯐ ꯄꯋꯥꯔꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯪꯂꯩ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯒꯨꯟꯗꯥ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯂꯩꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯛꯑ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯇꯧꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯈꯔ ꯎꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯡꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯁꯪꯒ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯕ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯩꯕ ꯖꯥꯠꯅꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯡꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯪꯒ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯡ ꯂꯩꯊꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯥꯎꯇꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯤꯡ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯅꯤꯇꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯡꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯅꯤ ꯃꯃꯤꯠꯅꯁꯨ ꯎꯔ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯃꯁꯥꯁꯤ ꯊꯔ ꯂꯩꯔ ꯄꯣꯠꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯪꯁꯥꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯇꯧꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯩꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯖꯒꯥ ꯈꯔꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯨꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯥꯗꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯤꯍꯟ ꯈꯪꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯊꯥꯗꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯇꯥꯃꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯄ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯁꯨꯔꯕꯥꯂꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯥꯎꯇꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕ ꯖꯥꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯈꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯌꯥꯔꯒꯅ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯝꯁꯟꯅ ꯊꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯅꯕꯅꯦꯕ ꯇꯧꯒꯤꯗꯨꯅ ꯑꯥꯎꯇꯔꯒꯤꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯚꯣꯠꯀꯤ ꯂꯦꯕꯦꯂꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯚꯣꯠ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯕꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯣꯇꯔ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯦꯕꯦꯂꯤꯡ ꯁꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯂꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ MPFꯀꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯀꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ BJPꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ MPꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯇ ꯃꯣꯏꯅꯒ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯔꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯦꯔꯤꯅꯥ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯐꯝ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯣꯠꯀꯤ ꯂꯦꯕꯦꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯀꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯥꯎꯇꯔꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯂꯦꯞꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ 150 ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯥꯇꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯀꯥꯏꯍꯟꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯠ ꯊꯦꯡꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯦꯟꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯥꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯄꯥꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯀꯣꯏꯅ ꯁꯧꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯀꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯁꯤꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯪꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯥ 13 ꯇꯔꯥꯅꯤꯊꯣꯏ ꯂꯥꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ 13 ꯁꯨꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯅꯤꯀꯣ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ MP ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯆꯤꯡꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯅꯤꯇꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯣꯔꯣꯛ ꯈꯨꯗꯥꯡꯅꯔꯒ ꯖꯥꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯈꯔꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯗꯨ ꯌꯥꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯍꯟꯅꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯕꯨ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯠꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯠꯇꯨ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯅꯕꯁꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯄꯨꯂꯞ ꯅꯝꯈꯤꯕꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯃꯣꯏ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯇꯧꯍꯟꯕꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯀꯤꯍꯜꯂꯒ ꯄꯨꯂꯞ ꯇꯧꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ
तखलैब इलेक्शन की मागी प्रोसीजर मैम दी गवर्नमेंट सु मदो चप चाना मदो एक्शन लखबजु खोइ ngam देब को अदुना हजि खुदमोइना यामना लाइव द खोइना प्रमाण पिजनि से ngasi maki election da urkhulda footage ma viral hoi che masidi da direct bot hadar bi jaga dugi hek mamang friend da fit ani hu to la tho le ka ni pa na lao le ni ba lao ni pa du gi nakal ni pi ba tupi upani pa du maga adi tupi upta ni pa du maga na makuta am phajba pairaga lepu le kan da dai fu lepu le poto tasina madu kana no habaju khong pa me ko almai am da phajna paira la kan da कोई खन्ना दी मदो आनी को मने तगना स्टेट फोर्सिंग और बदन नो चिंग बवानी दु मने सेली ड्रेस न ताको दी मोय स्टेट सिक्योरिटी तगना सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स दी और रोय आदि पाइ वन मोय दुने सेली ड्रेस न ये तमदा तसेना मथक त कोई स्टेट फोर्स की यूनिफॉर्म से हन ड्यूटी तौडी ड्यूटी बु ओरा सांग खन उजबो को मखा द लेबल सिविल ड्रेस नि सेली दो सिविल ड्रेस सेल आम पाइ नि अदु म पोसिंग दो अदुम ला हारे म सखि मनते फोन न मिनि अनि म दum लाव खन तो नै ने बको अदा फोन लाव पोसिंग तु दा आम पाइ लेबे कंगुसिंग दो kana kana adu yele ne posu kai ta pot ha kuin lai ne adu ta gadi adu gi lai riba hot city ukhul le do gi phim ta ta gadi ukhul le ta area khar da di kai da ngota gi ha ju kun u bu ju kuin yele khang pot khar lai ri baduna ai koina ja jini ji outer gi lai riba haji kasi pang thoi ba election gi dingom sidi sa gi adum angan makam khar na adum kara tar ngani ha ka thoi ha tar ngani ba ji madi mian u da poni uju u ha ju ko haji thoi crime ya mun sakini nasi gi mutini ka lai pa ki koi gi da paper da ju ko pholo u re तो समझा कि दादी में कि हेडलाइन दिया है बिचारे के जिले की टेंगलोपन की 42/3 ले ये पुलिस स्टेशन नंबर से सिटी दिन ले प्राइमरी कोई की हाइडों मखों प्राइमरी स्कूल की ले थादा तो बहुत मशीन है पुलिस खुलाई पर गांव में लागांदा पुलिस थादा करे है निवान हो सिस्टम तो सुगुम अमा इलेक्शन की फ्री एंड फेयर इलेक्शन भाई सी इरांग ठोकदना एनी पोलिंग स्टेशन को इरांग ठोकदना फजन नॉर्मल सिबाना माना पाबा मौंद बहुत थादा ना पोतुनी अकोन फ्री एंड फेयर इलेक्शन भाई सी अदु जगह में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ओरे है जगह में सही नंगई पाइदना पुलप नमी थौस तथदा गदी मदुगी इलेक्शन दो टोटल मागी एवरेज होल मतुंदा मदुगी इलेक्शन दो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ओबो कौदी बखोइना को अदुना थोबे इशू खरदना चंदुना सि फोंगैबा तेनो बंगी फोंगैबा इशू उखुगी लाइबे इशू दुना मरकांदा तौरिबा इलेक्शन जे कोई नॉर्मल सी ओइदे हबजि मा याम थमजगी अखोगी ओजा गिताजेन की मोचिंग फोंगदोक पिरी ओजा असंग कसार लाक चनिम से ओजा गिताजेन फोंगदोक किबा पॉइंट सिंग दुदे दुम आयम पॉइंट खतंग आई नो तौजरगा ओजा लाक चगे ओजा अखोगी ओवरऑल येंगबा मतमदा अखोगी पीसफुल ना पांगथोपगी ममी ताय हबे वाफम से अखोगी थमनर मतुंगदा अखोई खुलाई ने खंगदे की हन खंगन बने खंगदे अदुमाइन तौरकांदा अखोई तुमिना लैबदगी अखोइना शांति ओइना थादरी हैना लौरब्रा यादबा मफम खरदा फोंगदोरकपदुना अखोइना सुमाइन तौइना सिगी मगों खिदा अखोइना लेपब्रा हाइबगी पोटनामा खतंग अखोइना देफोनि यांकांदा कमाइन थंबिनि स्वाइसेदा all over India da dum yengse ko akhoi manipur yaw da dan su atopa state su akhoi ge EVM machine thukai ba asidi dum thoe ba report sidi akhoi manipur da khak ta na te ba report to budu na main important na te ba akhoi de people singi changes lak bodo aduna report to budu di hoi kaino free and fair to da bagi हाइब न सो हाइब याय द फ्री एंड फेयर तोरसु रिपोर्ट सिटी दुम लाकनी है अइन हाइरि से फ्री एंड फेयर हाइब से ngасai akhoi de nomai na khara threat tawba aduga mingon da adu taw honba alom da chakre ba ko free and fair se magi apama da ning thada kan da so India gi system si politics si ding ngasai multi party system oibanena party amaga party unkhana ba echen amaga echen objection taw na ba kan da mi ai bi se adu da unkhana ba dum manung da thoe ba hojik let us keep aside akhoi gi section mayam se naharo yawe pai adu am tongana thamgraje moi su yaw da ko party machine da so BJP ga congress dum khannarak pa thorak pa mayam thoe ba madu da yana da machine thu kairak pa adu machine ji da hojik akhoi na EVM si da yam china ba de adu na ballot paper oina tawse ha bise asida so akhoi china ba pot mayam leya ba ko adu na aina lak chaning ba de free and fair oida ba ha bise peaceful oida wai se akhoi people akhoi gi machine da khakta blame taw ba yaroi asi India government gi achauba soiba ma leya ba India government gi achauba soiba ma leya ba India government gi witness ne ba je am ikai ningai ne highly democracy le bak ne ka haire su ECI da chahiya ma election gi tamakta si gi tamakta paisa kya spend tawge thada ge si yengse ba huje ojana haibiri yam chume ba adu yengo ba security center gi state ki mayam employee deploy tawri ba ko adu election da any problem thopa kanda security na badu kari ECI na government na madu yengsan mangam da bano haibadu nan imphal da thopa su security sing dum yengla ga leina huje ching da so
adu masidi people sing na natana government na sanaba ma yaure ba oisinu haiba tawriba mi du ga government samnabra akhoi na chinaba pota ma yawe ba mamangai de ko government laina hoji chinga yes problem ma thoi harise ne arm force paira chale harise ne pae mi harise ba adu security sing di kri taw leba ha si question a chawp ne ba center security ECI kri taw le no haibni da adu kumba ukhredi kudak da suspend tawbra adu gi cancer tawbra ama tawro na report to biro haida complaint tawro so report to bi da ba lai masi gi country se India gi country ne hai jari ba adu ai di chinaba mana masi center government na sana han bane ba akhoi khana halaga moi di noklaga yenge haiba moi pot de yaure ba aduna tawriba free and fair oi handaba mi duga India gi government ga samnabra haibase akhoi di chinaba pot amakhak lei haiba ko aduna mayas free and fair oi de manipur da inner da or chinga hairase ne oi da badu kari gi no haire ga ngasai free da thadok ba gi ni ne free da haibadi ko nomai khra pai ba akan ba mi sing na free movement tawba ya ba gi ne natro adu thinginga gi tamakta center gi paramilitary force kaya election matam da company adu gi ada gi na mayam in terms of crore manipur gi budget gi hena election matam se da paisa tangkhai chali bane abo district ama da paisa thada badigi handak election da security tharak pagi forces se masa na puthok pu nate ne ECI na ikai ba sini akoi masi khangdri yo asena formula ma system ma koi chumdri yo ko madu kana na sembani state government na policy tawgada bane center na tawgada bane aduna free and fair oi da base ai the people sing da blame tawning de free and fair oi da base di akoi gi government na responsible wat padigi government gi witness oi padigi free and fair oi bangam khida bane kari gi no akoi law and order labor state natro ek lab natro aduga nomai paiba kampu khra na organization mi amani na changlaga free da tawba mi bu threat tawraga tawba ngamba government gi employee da presiding officer da threat tawba ngam khiba wang khida bai je government gi weak oi ba gi natro people di nomai di pai de people gi munna bu di ya de do adu di kana na masi defend masi gi protect masi gi secure kana na oi hangani haire de central government sin natro haijari ba ECI adu di kari thama kari ki paisa de ECI the budget kaya no ba thadari se hadak manipur da inner ga outer gi pullaga election pandhokani haiba kanda center na security tharak pagi masi gi management gi paisa kya no dam da hana oja khoi gi editor ma yobiri ko misam da lo thokse ba alak pane thousands crore ne 100 crores ne amarom da ko aloina pa ba kanda adu ga sonda di yengo adu aina khodi ngapadi chume ba nomai paiba kampu du de tampaki oibara chingi oigera tawge na moi di tawbani moi su moi gi lambi amani aspiration amani moi su moi gi candidate moi leader thagala de moi su moi gi adu gi purpose loina leiba ge tawba tabani but the problem is the question is aina haibade akhoi gi government kadai de chakra ge haibane da security da tolop piraga tha khuding tolop thadaraga nomai khula fa pairaga lehali basina nomai khra pairaga chatpa kampudu da ngamde haiba taradi overtake tawba ngamde hairadi soibdu kana no haibani da ai haibadi ningi lekai du huran ba ma change haire nei lekai di mi chama le ayu huran ba chambudu da tairaga dum leiga tara lekai gi mi na protect tawba ngamda budu da karamba da yenga da no haibani da sister potse go asiama aduna masidi akhoi gi India gi government sidi hopeless government ne hab ado akhoi gi politician da akhoi gi leader oi basinga masigi chumthong ningai se hona de hab maram de maso mudu de yausale hab maram de magi khudong cha balaw ningai gi Indian na tawriba sanari badu da masu yausale asondo su samnare hab nung sai ojana haibu chume hab mai vote ka ningai gi tamakta man he friend fair oi ga da bani kari bo kana di hauguni achum thokpa haibase change haibase mesadu gi imung adu di hana horoi tro adu di kari ba MLA kari ba MP du na kamai na tawgani aigi manipur da aigi mafam da khana chena ba thokpa ya de friend fair oi ga da bani mai hapning ba hap ga da bani hai ga da bani ba hairi ba kampu tampak da khangde ching da khangde kampu nomai pai re hairi ba mayam do kana na pusan bano kana na neke kana thau puthoro thari ge ba se asi thithoro se ba huran mi bu di phada da na khoi di ko huran mi bu unare haiba gi tamata unaba mi bu phure ba akhoi gi channa bi se tampak to su hojik tampak to su ngodak mong ta da ba ma da thore ba ko thorak pu do kana na insali ge
Kanana backing taurige, kanana paisa puthopirige, gari taura chapadu ising na chapadi natine. Moi government ro. Ja, moi kro kya le mi ama yauri ba du mi ma thau happy ba mi ama yauri ba thau hap mi du dia khoi di pha de ba. Kanana ba. Aduna masi phap ta ga dam ne. Aduna MP oiriba natrag MLA oiriba mi du na sijinaraga masi thohan bane ba. Adu di this qualified do kanana oiga da no ba. Mi du thajili ba du ne. Kadaba mi du kahanda ninga hona adu kadaba khoi budi akhoi da lana law khre ba akaba mi du de chumna mu law khre ba ha tori je huji huran ba mi makhaina for city na ba makhaina huji lenga ngak le le ba ta sena hai bada adu kadai dige friend fair la ka da ba friend fair ha bi kara ni hawga da bono MLA 60 sina hawga da bane MP ani ahum le bisina mahoina lawga da bane akhoi law budi ka da bane na madi MP ka de madi MLA ka de na mu law gine publishing su public ya soi besi su ko aduna yamna haining de akhoi gi chumthok pai bese hadak MLA kaya na campaign tawra chale na MLA igda free and fair way da bani haiba kana haiba yauge party amaga party hunaba na troja oja jem da kham biya ikai id am ikai id akhoi hairaga haimal hekta hai akhoi de sawe ba mogi speech ta ba id ta ba ngamde ukru da meeting to we tamelong da to impha da to ba sem na ngang ba mayam do sem yau na ai hai ya ba se da gono we no platform problem da puthoro ba sem ga id be to ge ba ai to ge ba ko si yau na emotion la khre campaign to do ta ba ngamde ba free and fair way si just akhoi franchise exercise to se hai ba wa hi di yau de party amagi mi amagi asoi bu hundan na leibo ga kamaina adudi magi group mana magi machum chaba mana chincha piba mi wei khra le ri ba moi di irang haugal le ba hapta bra aduna ne ba poto ara free and fair oisi manipur da aphaba puraksi peaceful oise hairade lengak oiriba mapu oiriba che da family ba singduna people sing da tak piraga noi kada su thokpa yaroi noi adu tawba yaroi phadaba tawba yaroi oidaba padaba sida sijinaba tawba yaroi free and fair oiga dabani haibese chair da phamba mapudu na lawroi dro makhoina di lawdraga kamaina kokni moin insalibni ne thau gadai di lawribno gari gadai di lawra tawribno go adu na ngasai rajijal haye ukhuda adu main uwe haiba chume uwe adu manata security leitabra leida security mayam leibadu what they are doing aduna masidi government na thohon bani sidi government na sanaba pot ne ba haptai go government na sanabani adu ngasai na peaceful oina oya habidi handak ki se yamna change se laeba laibdi people singi ko handak adu tawba yaro adu tawgne na threat kya laira su yengo honda hayang anje vote count tawbu kanda kya phange haiba yengse mabu yade mabu tawbu yade asi tawgudabani haina honaba myam do di maidi pak ne habdi haijari boane da ado people singi ngasai aina first haijabdo people singi awareness oiba people singna thorakpa people singna honarakpa ama yawba seda akoina nungai jaba haiba tare ko hanadi vote hado haiba thoktaba mayam yaw handakdi thoyeba ko aduga kanana su insender su force tawba yaroi paisa yanba yaroi aduga akhoi du tawba yaroi haiba mayam se chonthoyeba chanthokpodegi ngasai hana leiramba irang du problem du di phajana minimize tawkhre ko aduga akhoina hainingbadi report tawbadegi free and fair oide haibadi yaroi potu du tongana chatleba report is different issue ko aina hainingbadi free and fair oide haibagi tamakta report ni haibadu di natti haijariba adubu hojik ayamba yengba kanda yes mafamani da ani di thokre ba ko loina mak tawbunga mo do thohanbadu di security ni security gi ACI gi government gi moigi lack oibagi weakness oibagi tamakta thokibani madudi atopa da blame tawba yaroi protect tawba yengsanba adu ngaksenba phajana smoothly tohonba ibadi it's their duties ne abuko aduna madudi adu da le adu bu handaki sida peaceful oina lawba haibadi ngasai kariya sera any polling da changlaga tawningba mi aduna capture proxy tawbududi yam nemthakre paw taramoi proxy tawkhre capture tawkhre bese yes polling amani da o thokpa yai hanadi ching de irang legera leroi dra ngse jan haire problem se proxy ga capture sine adu da ne ko in haise nga hadak di tawbungam de adi maram de masa na ai vote to pon hapya roi habisi chonthore ba
ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯣꯏꯕ ꯂꯥꯟꯕ ꯋꯤꯛꯅꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯅꯍꯥꯟ ꯏꯟꯅꯔꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯣꯟꯕꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯐꯦꯌꯔ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯕ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯐꯦꯌꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯐꯥꯎꯅꯗꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯐꯦꯌꯔ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯑꯩ ꯃꯊꯪꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯦꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯥꯎꯇꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯋꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NPF ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ INCꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯚꯣꯠꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯡꯇ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯈꯣꯝꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯛꯆꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯐꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯐꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯋꯦꯕ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯀꯦꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯔꯣꯜꯃꯦꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯦ इनरोल तौबदगी हौरे 18 years attempt तौरबा मियोय अमा ngसागी सुंगसोय सुइदना मार्क्स voter list ता हापकदबनी हाइबसे ngasi इंडिया दा 18 years attempt तौरबा voter list ता सनबंगमदबा मियोय लाख 40 lakhs मुक लई हैन पाए मसिदगी सुम हौरे बा इलेक्शन से फ्री एंड फेयर ओइदबा हाइसिति स्वाइदगी हौरे अदुना मसुम माइना सुम सथरक पसिना ngasi पांगथोकलिबा आउटरगी अमसुंग डेट 19 द पांगथोखिबा मणिपुर इनरगी स्वाइगी इलेक्शन सिंगसी फ्री एंड फेयर ओइबा अमा ताइबा यारोय अमा तोइदेबा अदुनबु सागी रिपोल इन लाखरिनेबा अदु रिपोल सिस्ता कांग्रेस पार्टी ना रिपोल तबुबी ओइना इनरगी दा हागिबा पोलिंग स्टेशन से 47 नेबा मदुगी मनुंगदा only 11 polling station खक्तमक रिपोल से 70 नेबा अदुना मसिदी अमु इपेन पेलोय दो अमखकनी अदुगा ngasi pangthokliba kogi outer gi jisu masagi congress party na report to view haina claim tori basi polling station 14 ne 14 da masagi aramba togre masigi hariba station singsi report to view na hariba akoina ugri ukrul da kogi EVM to gaiba polling station ohum muk adumaina koi recorder leire adu hariba ohum du khakti soidana maki hallani haibasi di ureba aduga कांग्रेस पार्टी ने क्लेम तौरीबा डिस्ट्रिक्ट निपान की तोंगान तोंगान बा पोलिंग स्टेशन 14 से असीमक हलकद्रा हाइबसिदी थाजब ngam याम लुरिसि मसिनी पोलिंग स्टेशन 840 गा संखरा ओइब्रा अदुगी मसी लैबगी मनुंगदा पोलिंग स्टेशन अहुंदा मसागी ईवीएम तुगाइगिबा अदुगा 14 दा हल्लू हाइदन कांग्रेस ने क्लेम तोकबा मसी येंकांदा खै ओवरऑल से येंकांदा मसागी जानिपान गा सम खरा लेबा पोलिंग स्टेशन दुगी मनुंगदा पोलिंग स्टेशन 14 दा इरांग तो ए हाइना पुंगदोर पाइसिदा मागी परसेंटेज से होलगा येंबा कांदा मसागी नेमेबा अदुननी मसी जी मिखल सिंह जी कोगी पाक चाउना येंग मतमदा मसागी इरांग पोकपगी चांगसे हंथबसिना मरम मरकांदा मसी शांति ओइ हाइना लौबगी वानी अदुबु फ्री एंड फेयर ओइबा इलेक्शन हाइबा अदुमदी मणिपुर द नते इंडिया द सुओइ ओइरोय हाइबसिमा आई मसिमा हाइजगे अदुगा इलेक्शन एक्सपेंडिचर से इंडिया गवर्नमेंट ना मिखल अमुक लोकसभा गी जे सी अमुक काइथोकबा मसी अमुक पांगथोकनबु होनबा कांदा एक्सपेंस तौरिबा पैसा से रुपा लाख करोड़ अमने करोड़ लाख अमनेबको अद मसी यामना पैसाजी याम संगमली हाइदना हौजिति अमुका कोई बीजेपी की मतम सिसिदा वन नेशन वन इलेक्शन काइना मोइना कोई असेंबली सु कयु पांगथोइ इंगासिदा अरेंजमेंट से पांगथोइ इंगासिदा पैसाजी याम चलम द नंबरगी कोई अंकामा खोलक्तना हौजिति मदु अदुम करिगुंबा बीजेपी निया सेंटर दा अनि सुबा अहम सुबा टर्म सि पायरगदी हारिबा वन नेशन वन इलेक्शन काइसे मसी सुइदन मकी नमफुदा तौगेरा अदगी कॉन्स्टिट्यूशन सेमदोकेरा केदोगे तौरक नमफुदा ओरने से तो सेम ओरने बा हारिबा पैसा सिंग से हारिबा इलेक्शन अमुमुक पैसा से याम याम चंगमनिना मसी खितंग हंथा हनबा होनरप नि हाइना पाबि आय दो मसी जु कोई अदुम खंडन नैनबा मथौदी तारिबनी मसी अमुक्तद मतम अमतद इलेक्शन पांगथोक हाइबसिदा असेंबली गी लैरिबा सिंगसिदा कोगी मतम टेंजनबा मतम सांगदोकबा मयाम विनेबा खुदोक जादो मयाम थोकनेबा मदु मसागी
constitution si semdoraptragadi yarodabnina first time moina kogi Kashmir thugai bakanda semdo idana article 370 si hekta script to ini adugum bagi type ta kogi Mikhil pangthok liba article 127 si no baglong semdo oga madugi matungda state sing siu kogi matam sangdokna sangdo ye tension mana tension le tawraga kogi matam amata da pangthokna ba si soidana maki honarak pa yaina pai aduga hajik aina thang balak sin ingesi kogi subrana hangbikiba masagi Mikhil author ki matang si issue adum masidi adum ai ngasai du hajagi baduni manipur gi hauji thoiba irang si sida ayambana masida issue masida election gi issue moina onthoga masida moina pukatki aduga miyam gi pukning se chingchinna ba honaki maruina kogi tampaki saruk kogi assembly segment nipan haitare jiribam yauraga asigi assembly segment si sida vote khomba matam dadi masigi issue sida based or vote khombe ngasagi outer gi kogi candidate chingsina Sagi Naga People's Front Nasu, Adu Congress Party Nasu, Adu Independent Medef Anish Nasu, Hariba issue Sida, Bukalaga Bot Kome, Aduga Madugim Manunda Kari Yun Sigi Hana To Puramba, Ko Joe Hebra Je, Kojo. Mana di Mitating ST demands Maso Kanena, Masagi Sigi issue Sida Bot Kome. aduna asigumba sidi election gidi mo gidi candidate higher sing sidi machagi mai magi matam dugi yanani anaba wafam sing sida pukallaga vote phangna ba honabani miyam gi puning si sing sinaba honabani haji ekoina candidate sing sina yamna khogi deciding factor mo oriba tampaki ngasagi assembly segment nipanch masi Mamang handak tabu Kuki People's ki Mukogi candidate singsit Adorak tabu cinema more kanda Masigi candidate singsi ayamba Nagangak to Wikibanina Masigi issues kitang hantaba neboko Aduga Karigumba Kuki Kogi Mogi political party sigi Mirip Tado Taragadi Natragana BJP ki Mirip Kuki the Piramaga Kuki People's Amad Piramaga Mirip Tenarapat Argadi Masigi deciding factor websi Manipur Tampaki Yauriba assembly segment Taret Amasung Jiribam Sine He Where Live Masidagi boats in Tina Pangam Baganda Adum Boche Adum Kabia Bagi Utopasi Adum Legibani Adubo Handati Masigi Ishusima Pra Hondo over Matunda Hondo later Masi Makti Webiatre Handakisi Dadiko Aduna Masigi Force Lapaganda Koina Manipur issues the Muruina Hajuji Lady Bopong Sari issues the Kogi outer candidate Chingasu Inergi candidate Chingasu Masidi issues the Adam Sakalaga Komduna Adum Lai Aduga Kogi Naga People's Franki Winadi Makogi Agenda Purga Sapa Party Muivanina Makogi Adugi Makogi Agenda Haitarene Adugi Adudum Purga Chatleva Makoi Masisida Makogi vote ki kogi issues masida moina sagali aduga ne kogi naga people singi kogi vote che pangna basi adomda chalaga vote khomi aduga karana kogi mitei masung kuki mrakta thoglebe irang sida kogi issue mo helaga election gi voters sing che themna bo hone asmaina ai smai thamjage khanaus gam tor yam nungai je za oza Hemchandra fazaba mod ba phong dok pire mathang je oza Gitajen haziki akogi oza Hemchandra su thambi ke basa area sida katang continue tawjaraga haiba tare INC amasung NPF ki medium na koi maruna outer gi karam haina mogi election poll campaign si preng se pe kan se akogi kamain changsin gi bagi haiba sini laiba fam se ado INC gi media oriba akogi Alfred Kangam athana sumagi speech amda akogi campaign gida akoi si north ta hagat pa south ta haita ba special oina thingjilak pagi hujik se amwana manipur gi federation gi laibagi fiba maduga sipuna makse akogi CM sena amatuna punjin mangam da bagi maiga soibna tingba meam haira kanda mai campaign kan wata kibagi wafam simasu lairi haijab tare aduna akoina swai matang gi punna haiba tare kamaina moina kanu se sanction ki bagi kamaina magi policies have that political parties sing sigi wazao Hemchandra so yam phajan thambi kre irang sigi khudong chaba se laura kanda he ka bagi issue se lotion hangani ka habina chingba haira kanda sidai sida somna klom se influence ro ka bot khom bagi issue sida base sigi issue se base tawra kanda mayam se pura humma pu bagi pot am khak thammi ne yam kana thambi ri kamain thambi ni wazagi Gitajen so is la kanoni si koina sigi topic si koi si sum si topic si na ga koina mar ke tra mani ngani mamang mang weri bana kana kadle khra koi laphin da yaro yebko
हजिक खुद मैं NPF ना पावे मगी मेन एजेंडा से कहीं मैं ले NPF की कैंडिडेट से मेन एजेंडा कहीं मुझे तो मगी तो मगी एजेंडा खर लेजरीबको अदर सगी BJP ना सरा पाइमिन चमीन पार्टी में है सगी सपोर्ट सुनवाने सपोर्ट तौर सक्सन तो पार्ट में देन अमना सगी मगी तो पोलिटिकल पार्टी की पामजब मगी तो आइडियोलॉजी तो लेजरी मगी प्रिंसिपल लेजरी मगी तो एम्बिशन में लेजरी को देन अमना कांग्रेस की थादो हजिक लेबा अल्फ्रेसिसु तसेंना कांग्रेस की तो मोटिवेशन मगी अपाम लेजरी को अदा तसेंना कोना हाइजनिंग दी इशू अनि जगह खेलबा ले अदो कोना जायनिंग दिना हजिक से सुबला कोना पोलिटिकल पार्टी सिंजना लवई बमन मगी बागसागी इंडिपेंडेंट अनि लेपि बागसागी डॉक्टर एलिसन अबोलमैगा दगी एस खो जॉन गमोन दी इंडिपेंडेंट ताथोखरेबको इंडिपेंडेंट अनि सी पावर एक्सरसाइज तवगम देबा पावर एक्सरसाइज तवगम देमन दिमन नि बोर्ड खोम चबना तमदा फ्रीली बोर्ड खोमंगम दे असे अबोलमैना सागी से कनोदा सिगी तमलंग एरिया दा तंजल लगा सागी बोर्ड खोम नोदा कैंपेन होना बदम कापा की वरी लेरी चगल तो वरी लेरी अन इंडिपेंडेंट लेबि किन अनि जिगी मागी मपागल के am sonda गेउ सा एरिया से मोदी तसेना मोने लेबा नुक्सी बगी स्प्रिट नतगा मोने लेबा जन तनु मथा वखल नुदी मगी प्रिंसिपल नुदी तसेना थोइ इश्यूज में आमी दिदा आइना बोर्ड कारगदी याम पुने हिंगिन याम लंबी नो इदो गेन हाइन लौजब दुना मोनी वरी निदना अतवा पोलिटिकल पार्टी रूलिंग में ऑपोजिशन में मोना जिलो रो लेरिबा पोलिटिकल पार्टी अनि सिगी वखलोन सिदी हजि लोरे इलेक्शन लोरे आसी हजि हांगु क्वेश्चन दुगी ओइबा गासिगी एंदाजे गासि वोट लोरे थादबा लोरे हजि लोने कापा होरे ये लसी ये गासे हजि को ये गासि वोट लोरे हजि लोने कापा होरे हम खरा तमको हम खरा हजि लोने कापा होरे खरा कापा होरे खरा हजि को अरो बिदा लोने कापा होरे खरा जरा खरा दा हजि से असी हजि लेपिबा नसागी NPF की कैंडिडेट सुमंगाई कांग्रेस की कैंडिडेट सुमंगाई थोला कांदा फोंगना लगी इशूज मता जिदा इलेक्शन लोरमिना इलेक्शन लोरमिना मुन तबम तो मथोई कई येंग तारे येंग असेबको कोना जने दी इशू से होय तबगी NPF की लेबा वखलोनगा कांग्रेस की थादोइबा अल्फ्रेका अनि वखलोन का खेने अमना नसागी लेबा वखलोन सिदी याम स्लाइटली नसागी लेबा इशूज नि सिदा तन बेसो सलिबको अदि NPF की लेबा कैंडिडेट सिदी मोगी लेंग मोगी मैंने नाम में यावजरीबको मैंने एजेंडा सी असी कम फोकस तौर कम इलकदगे है हाइबगमदे तमको अदु खुदम अदुगी मेला खुदम दी हजि कारिजे हजि कारग लेबा MP अनिसी मणिपुर की तंपाकी ओना कार लेबा इनगेन कार लेबा तमो आर्केंजन आउटरी कारिजे मोगी हजि लेबा लोहर हजि कई वो हय मत थोबी सुजि वांग दे दनो सिको सिना लांग दो मरम मरका के दौरे मोगी मरुमदा तोवान बा हिडन एजेंडा खर ले हेबसु मदी सि सखियो जो ओजरे अब अगर सही कोई ओला साम हाइरो खम दुदई दखन इना कम क्लेवर तो गेनिंग सी बिहार द थोकपा में थोकपा इशू तो पार्ट में नेब अते अतोपदा इलेक्शन रिपोर्ट तो बसिदी पार्टी अनि मक्ता नसागी प्रोमोट तो खना चले थोकपदगी पाम तो थोकपदगी फुनु चले थोकपद तो हनबम तमको देन मना बिहार द पाइ नंगै अतोपदा पाइ नंगै सिदी नसागी बेरेन म पाइबा द वासु को पाइबा सिना मैक्सिमम ओएबा अदु सोफिस्टिकेट नंगै एके गुंबा अदु एसएल नंगै पाइबा सिदी पा उनदियबको अतो विशेषण दा पाइगसु मदो यामना बैकबोर्ड सिना पडम ओएबा अखो मणिपुर सिनै पुसक्सिदी ओरा साखा जेनेसनिदा मणिपुर इलेक्शन हेक तब खुद सिनै पुसक्से चिंग सिनै पुसक्से अखोई बेरेन पाइबा कंगु नंगै बोट अम दियबको सोफिस्टिकेट फजा फजा पाइबा AK-47 पाइबा इंसास पाइबा LMG पाइबा कंगु ला लागाने पुरा पुरा नमि जिकरे तो खिले दमको ओइ तागदी रिपोर्ट हनै बोट अनि हनै अनि मो मतौसे मणिपुर रिपोर्ट तबगी स्टाइल स्ट्रक्चर सिदी तो आले तमको खनि सुम ये फंदा बिहार हलि दुदी नमै कामने हाबो तो बेरेन कामने बनेबा नमै पाइले हाबो तो बेरेन पाइबनेबा वा शुट ओइना मगी तबाउ चिंगी पाइबि पाइबनेबको अदु मर्तुदा नमै फम खरे पाइबि यावी मदुदा तो गाना पार्ट में नेबको कोइ सि तौसिदी हजु उखुल उरिबा तंपाक तो उरिबा नमै म्याम जिबो बेन ओबरले तमसिबो पूरा एकदम असोबेसन ओइ पाइ तो चला बने ओला सांगको अदुना मणिपुर छुबा क्राइम सिदी त सेनागदी रिपोर्ट तो हाबदु तसेना पार्टी अनिगी मरक्ता पाम दो थोदो थोपो खना चले बदो हनमने हाबदु नत्रे तो थौसिदी फोन हो पता मसागी मकुत नमै फजा पाइ लाकांदा फोन कैप्चर तौबा फोन ओवरटेक तौबा पॉन नमन प्रोपोट नमन बगे हनबि लै लाकपा देन आई खो तो तौबो तो नै फिन लाकपा ngasi लायगा उखुल तो दुबो समान लेप लाउ दुबो एगो वासा भी मतलब कांग्रेस की एबा एजेन थोलो लाउने हारे प्रमाणिको अदु नमै अदु फजा पाइ दम पाइ लेप लाउ मतमदा ngasi कर ममियो थोलो दुसि प्रमाणि फना अकन मोय वासा थोलो नमरो एबा अदु ख्वाइदे फबदी प्रजा सिंगुना निपि म्या मतो थोला का ngasi थोंदना मोने ngमका तो गे हाबदु मुदिया फरेको बत तो लाइव इंजेक्शन दुने बत लाइदो याले का के दुनेबा तो हर के दुने ला इंजेक्शन तो एता सुकुम गी लासी दी बोट तो बनिना तसेना भोट लेबनिंग कांग्रेस जिजु का तुंगी कैरियर में कदरनी अइना भोट लगे खलगदी फजबो खलोंदा फजबा समाज सेवा तोरगा भोट लेप खलन लांगद्रे बत मजिदी को हय अइना भोट लेप होना मतमदा कसगी आई कई सिन गदगे हाबगी कई प्लानिंग तो गदगे फिन लांग फिन लांग दोरे अइना हजु मणिपुर चलीबा
Suara pon la akan da haju manipur le researcher sidi ta sen har ga di chingda wasi marui na kuki le riba am phasna pai ba drug karwa tam kangu si chathai bla long sima di si am henno pot amane ko haju mogi civilian natra gana mogi le riba shu to na riba kuki la lo jing je mogi nongoi maton da red ribbon mo ki ni ko red ribbon ki ni khudam je ta sen ga di kai no ko ngi tam ko red ribbon ki ni mo kai no red ribbon mo ki ra ga di center government na mangai gi maton da red ribbon ki ta ra ga di mo shu le ba kambu ni na tra na center na ya ba kambu ni haina atam loina mo ba hala ba ko sula ko re blasta adi mangai gi maton khu da red ribbon ki mo ko kambu sing je sa sang ko ata ga di sai ya si da mo na flow chathok jin to balambi da phau no khotna chatna jangan phau da de khungam chatna maitai gi chimdi kumdara ga na mitai da khunda lai ko to mi an je no ma to ne ki la mina ma yu ami sing ma thing bra ko sula ko re ko ta ko ata ga di sai area si de ko ni yingi bro se lai ni issue ji da isham jam da ha ji subla ji bot lo re si lo re phare thon lo crime re thok re adu gi report to ko pat lecture ni ko pramani adu ko da sana budi nasagi chimi le be area di da sana je khangani ko adu da sangi thamoi da praja singji gi ba nasagi thok tara si bot hada bangam ba yu khulum la ko sima di research bi ku ju yai ku thagal le to bo to si thagal li bu sak se adum adi kham minimize to tara su adu hana e ko gi ekta yam handra bra ba du nate moi khulai piracy gi ba mo gi dictator gi o ba la chatu mo di khong du le hada ga san ko adu sigi bu sak se policy je ai kamai thudi ka ke kamai system ni nai ko ke ta ga di ai maduni hai lai government lai bi ba center gi lai bi khudi musin ga sai madu ku la tom chang ngem ko aduna ga sai lai ri ba NPF ki lai ba la shlak bodal hai jing NPF ki lai ba magi ba kholon jidi ta singna mamang da mogi toan ba issue ma da yam kan lai striking to ga na ta kai phadna so manipur chuga na sin da part mo khra ni pa kang mo mani ko ana sigi issue ji khoi khangna thau to yam changi ada haju khoi last hai jing si amana bu ka gera tamo ko tasena lebak sigi oina state lebak si thugai na chilak pa any community amada akana singna ga sagi sunan hasan da sagi namsan hon ko kangu sing se ai punna sakti am khoi sagam min matung da haire ba kangu furup mi khara do oda apunna gi ona thelabi na chumya ba jimi ko thamjage wala sang ko aduna kabi ga kangu sing se in the interest of the khoi people of manipur praja khunda mene fu kun thom kun ma ji yeng gi kanda ai khoi lebak gi no khon du di thok to mun ni ma pa ko thamjage ko mana ma gi kangu kha da sagi hena development of jaba hena ma gi thok to jaba to ka mori mani adu first lebak thugai na thela ko di lebak thugai na basile kangu sing du di ta sai da ga di ai khoi apun lo ina thelami na nam chang ya ba ji ai thamjage ko then next ga dore khunda mene fu sing je kana gu community amana kana gumba mi kharna kana gumba illegal immigration kharna kana gumba dakka ta kum kharna ngasai ngamme na di phur amma dana to mi khada namjan ni ba tu pi ba hat ba tu to ta ga di madu po chune akhoi me am punu thina minam chang ni tamoko adu masi production ji bot lepi ko ngu khanga to ni hadi di bot lore ga si je thada bol outer gi ana mana pa mi ba ngasai political parties me chale ko kholon je hadi khoi yeng na tai let's see lasi bot lore ba ni na ngai ka pa hore se hayeng dagi political parties indugi or magi ideology ma ko do miya mang thambi rakanda ke lepi ri kin de sing do thokpi rakanda issue sing matang na khoi naina min matung na khoi ke domina ge dage ha ba khoi naina sang e ko ma naina ji ha ba yakta ba madu khane jagi yakta ba du ma ke de go political party du di miya na dum sa to sun to mo ke doge adu na khoi hajini si kare ma thorgani kana thoro khoi khange ko aduna ma sai khoi hajini si ka pa hore no me ka pa hore ji continue ka pa ke angur ka pa tu khoi ha ba gandri aduna sai nei film si da ko ta si da ta sina kuki haiba illegal immigrant mayam kuki haiba jati mo ngai arm struggle ngai arm phana pairaga drug ka ba to ibu gumba ko gi narcotics so ko ngai tare ko adu dena mana shu de lega ko gi shu hin lama da marumda crime to ko musi gi tak ko cham chale ko apun mama ko body mana ko ta sina mo pa ta mo mo toriba indagum da lusin ko am ta lusin joge mo toriba indagi manung da ta ko gi atop neighboring country da kasi mo toriba lajin ko tamo tripura da cookie versus the harang ko tripura da cookie versus chakma tripura da cookie versus kaborok assam da cookie versus karbi assam da cookie versus dimasa manipur da cookie versus naga manipur da cookie versus paite manipur da cookie versus maitei oda sang ko mo to lang yam ji ko tamo ko bangladesh da cookie versus baru adai bangladesh da cookie versus bengali bangladesh da cookie versus now wakali adai haju brahma da cookie versus burmese ko mo na ngasi ba to ai ko gi neighboring ori ba country ani still india gi manung dole ba ko gi assam
Tripura Manipur yauna ngasi naga kuki sing tore thokse tamo too much ngasi ahe na thama mani moina irang taw tar ga mi halaga moi oiba pandam ma khak moi oiba mi khara khak kalongna ma jaga khak kalongna hona bagi masa chena matang se di para tambi da kan ta chena mamu thudek si haba chundang thomjara kan da Manipur khunda mi no any community khodi mangna apun bagi oiba khoi amtang pujoi pangana Manipur kanji leba kanji adu karam dor kongu sing je masi amtang di khoina para tam tam oira tam thomjagi yam nungaije oza Gitajen ai losilak poina aroi round gi oina oza ahumang koi kentak na khak thambina bai nising jeri oza Asang Kasar lak jege oza koi handa ki election si board si ka ba ngam laroi na khan badi ka da bai yade hena koi nongmai je pairaga namdana sinda ki tawrak pani ka haiba mayam gi mayam ang praja gi opinion mayam am jo hairi ando akoi gi oza Gitajen su thambi ki ba koi gi repoll ka tarak pasidi everywhere in different part of country India da tawrak so our is a little bit different haidi sophisticated weapon ka pairaga anda samain tawba du ga kaim ta tawbang daba sung may mawong si katang kare extreme po ang paglaiba sa areas da kamay thambini nga ito ne sophisticated paigera pairoira puno magtu kana na paihal libano kari gi paiba ngam libano kari gi changsamba ngam libano haiba ma akoina adu de yeng da ba de ba ko mana tawba ngam ba mana paige na paiba du da akoina madu bizar tawba du di Mina togen to pot to the tobo akwai se government amal lay have ko adu na ngasai age ja doctor na de haire ne koki ki area da adu ba pai na khot na chale adu hairi ba mi adu ga center government ga state government ga yana ba purak ta na su haina thamli ba mi sing ne haijari bane da last election da kamain tawe karamba mi da siji nai sini da pot to go adu na report over the everyone like any aina haibadi report over the free and fair way haidana report toro haibu poti leiro haibani da adu bunga sai haibadu chume ba sophisticated paigera adu pairoidra election matanda ka sida adu sijina ba yade haiba rule na no mai gun license mayam phawbada election lakani hairadi code of conduct hek thopada collect toriba natro collection toribani magistrate district magistrate da stock to holibani ko aduna aina haibadi mana adu paigera pairoidra election da natraga polling station adu da square feet adup haidana asida changba yaroi haibagi rules and regulation mayam leyaba code of ACI na code of conduct thopudu thoksinaba tawsinaba ta khreba adugi tamakta yes security karimata laitadana akhoi staff singkhakta agent singkhakta government employee singkhak presiding officer ka tharade mina tawraga chum do changlaga tawbudu hoi hairase aba security force deploy tawbudu karigi tawbuno haibne da madu election du da khusukhulai pandaba mayam berel oigera sophisticated oigera madu gi area da changba yade haijariba karigi changhalibuno haibne da adudi Changali budu kanano haibudu akoina thitokpa ma changeba mapudo adu government ne haibani da aduna mana ngamdar aduna mapudu ne ngamdarabne na akoina karigi kadai digi free and fair tawba ngamgadabno haibani da ka mapudu ne ngamdarab potubo kunda du warapa mapana warapa ngamdabo potubo kanana aina mu kadai digi warapa ngamdabno haibo potu aduna akoidi grassroots level da factor do naina se khangthok se haibani da aduna punamak tu chumeba but madu control tawningai government haiba authority amal laijari haiba ko adu gangsai na thamjabado akhoi kasi masi kadai kamaina kok hangani kamaina kadai de haugani haiba kanda lairiba pairiba kariba MP kariba MLA mayam sina people singda tawriba mi singa du da appeal tawra kanda ko hoji MP we haire sene handai hoji MLA we haire se ba problem se egi kender de MLA gi election da thogadaba natro adu di MLA we riba nu pa duna free and fair we gadabani tamo khulai si jina roi dabani madu changba yaroi na mana haidere di kana na haidab no ba khulai pai riba changli ba tori budo kana gi tamak no ba MLA kari ba present MLA du gi phone haijari bine da tapak du so du ne ba hada iran thori ba tori budo lenga ngak li ba gi favor da topa gi natro ha le na de lenga ngak li ba gi favor da topa da natro ba du kana da tai sangada ba no ba
hojik ching da hai ribe sisu akhoi maming paning dre MP kana no werige gam party no werige adu weribe gi natro hai jari bne da hai jabadi akhoi mi se serang na ta phama da challe ba adu saru yauna aina haido khre de hore angon da mu warning ga lakani ba adu haido ning de ada hojik ta holi budo kana no mapudu thi thoksi adu mapudu na kya ta darade matung da su thoki gani adu na madu thokta ningai mapu ama manipur da mapu ama leram gani mapudu thi thokse ba mapugdo kok tangbra wari buko ahan oirabra hanu oirabra natra karamba party ra karamba mira amadi leram gani da machudu ngawbra nupi lonbra londabra masadu mubra ngawbra aiba mi amadi leram gani haba wari ni ko adu manipur praja na afaba tawning mi na adu khangba ngamdabdo akhoi ngasai oja noi maitei gi poro ama leini huramba mi du mapudu tainaba ngamdadana nasi khong da taina haba ma adu ne da tonari bdo hoi adu ne to pop se adu da challe adu ne hoji adu thoi ada ta akhoi di nganing dare kana na thohan bno haibdo hana thitokse round gi Oza Hemchandra da mung lakke Oza Asang Kasar su yam phajana khoi gi thambi khre phajabo waklon memam thambi khre Oza adum haibatare adum hanjin adum nainaraga su forum se su lae nainaraga adum nainada bu su yada ba haibatare adum swai area je hujiki matang gi Oza khoi gi ECI election se irang thoi ngai marak se da khoi gi manipur se da tong da ba yaroi hena tawrani hena lepaga ahen ba mideng changaga irang thoi mafam se da hana hena yengsin gani haibi ga fam na chingba mayamam su election mang di lai khibani adubu anda ECI manipur na khoi gi daital lawri basina manipur election se da karai tuna ma khoi gi mayon se na thaida ka chatpagi khudam se chaung na uba phange aduna Oza paja bo hang mayamam su kari gi no se Asang Kasar su pukat pikre kamain thambini Oza lo sila point tendang thambiyo Manipurda conflict se matam sang na lerak pasina maram mor kanda khoi gi mikal kudumak ta free and fair oida bagi maram si masi gi factor si ju masi ju amanne khoi gi candidate ori basing si khoi tampaka sin se khoi gi outer ga si kitang uching gi chin si ga kitang khena bodi leko tampak ki ayamba khoi gi lalho ba hai kadra militan hai kadra makhoi sing sina ayamba makhoi di khoi gi India ki election yauroi na lay aduga khoi gi chingi area sing da operate toba khoi gi la lahuba haitare makhoi sing sidi amuka adu hairibo famsi haide masidi leite ba aduna maram oi kanda ayamba candidate sing se khoi gi sponsor candidate oina lae militant group amagi sponsor candidate oina lae example lebu yes, Namsa Kibgen Kanano. That's ours. Kimyo Hangsing Kanano. Paulilan Kanano. Hangjeva. Hangkan Workaniam, question say Hangradi and Sarla Oeva. Aduna, sponsor candidates sing hit Tolak Pasina, Madam Orekanda, Heidi Ba, militant group tuna, Makoina sponsor to a candidate to anyhow card the VRO have a CD, Nambudo Kanem. Nong may senior puni kang de muscle power money power amata senior kanya aduna maki sponsored tawriba candidate to kan nabu honarak panina masigi mikal sing si prin fear oiraktabagi maram siju masi achawa factor amakne aduda candidate sing sidi amamda koi sponsor nataba candidate mayam ama leiri ko makoi dudi adum masing thiba yaudabagi wane masing thiba sung yauraroi makoi sing dudi aidi nampudo yauraktamnina chumna tawjage na khanba miyangdi seba tawjage na khanba candidate tudi upai sugai leitaba mong dune ba hojik leis aduna masigi mong si leibanina manipurda hariba koi mikal sing si santi sungoi oirakta tare handaki koi outer da pangthok liba lok sabha mikal sigi oinadi mapung oina yengbada khajik katang hanaga manadana kitang peace lay haibaneba masi peace lay ba kawe base adu hariba polling station 800 something du da irang si adugi manung da 14 da irang thoi haina pabaneba adugo masigi percentage se yengroba kanda nemanina mapung oina yengbada santi oena haibegi wane adu mase free and fair oiba election ni hairosimadi sunga mak yaroida ba makhakni manipur gi oina su india gi oina su aduga
मणिपुरदा मसीगी स्पॉन्सर कैंडिडेट से असुमक लेरिबा मखई नत्रगा मणिपुरदा लेरिबा हजकी आम कन्फ्लिक्ट से मपुंग फाना लोइसिनद्रिबा फावदी मणिपुरदा असिगुंबा मिखल सिंगसी अदुम खोई अदुम उगिनेन हाइतारे माइ थमसे नोइजे ओजा गिताजेन ओजा अरोय बोइना कमाइन थम्बिनी ओजा ओजा अरोय बोइना वरोल खरा थम्बियु टेंटन सुरबला की दी थोक पर अंकन दे हाइजर रोइगे अदु लोइसलकदा हरिति इलेक्शन कनो से लोइरे ngasi ko अदु काबी गदौरीबा ngasi vote काबी गदौरीबा कोगी म्यूजिक अगर लेपीरमीबा म्यूजिक को इन इंटरेस्ट ऑफ द कोई प्रजासिंग के लेबा के इशू दा मियांग मतेंग पांगे मियांग सेवा तो थोपिर खंगातनी अदु हजकी लेबा लेबा की इशू जे कोई तंगाई फदना इशूज न मरु ओय लेबा के मरु ओय न खनबी बो इतारगदी कोई पुन्नम तंग कोई अवाब तारीबा नत्रगना कोई ngasi थनाइबा समस्या म्याम नुसी जेना कोई पुन्न थनाबी नम चंगे देना दुई नोतले ngasi कोई हाइरिन लानसी काना होरकनो हाबसु मुजु कोई हाइमिन नम चंगे कोई हाइबद नुवाइरो ताबद नुवाइरो न कोई याना याना बा कोई थेम पुबि थौतुदी कोई यारो जिदिको हौगिबा मेगी तारिख अहुमदा सुजामपुर की पब्लिक ग्राउंड की लाखिबा दुगमा पीस रिले दो अदु AK-47 पाइ लाखिबा रिले दो मदु पीस रिले ओइब्रा ओइदब्रा हाइबसि मंगासी आई मणिपुर की प्रजासिंग सिंजरगा बोर्ड काबीबा लेपीबा इबो अबिमसिंग अदि पॉलिटिकल लीडरसिंग पॉलिटिकल पार्टीसिंग द कोइन प्रजासिंग मुसन हंजरी अदुगमा पीस रिले अमदा शूद लेबा कंगू अमना आम फजबा पाइरा थोला कांदा हौखिबा क्राइम दो मसित सेनागदी लो लेरिको मदुदा कोइ पुनो थेनमिन कांदा हजुक मणिपुर थोबे इशू इरांग थोलिबा मणिपुर थुगाइना बसिली कंगू जिंग मथक्ता कोइ पुन्ना लेमिन कांदा कोइ तंग थेनमिन हम चंगे अदुना ngasi लेरिबा इशू जे सुम सांगदरि मखै सुम सांगदरि मखै तंगाय फदना कोइ बसेन की मेक्टर सु तंगाय फदना ngasi की कोइ हिगाइवा संगबैदो हिगाइवा संगबदुना कोइ चक सुम तोरका ngasi कोइ मसेन जे सुम कोइ सौना हन बगी मचा मन तक खना हन मचा सुम लाखोन लंबी मोर पसु जाय अदुना हाइरिबा पोपी थारिबा कंबू इलिगेन इमिग्रेंट मैम कोइ मणिपुर थुगाइना बसिलिबा दुगम कुकी हैब जाति से चेना ngasi मोना तसेना खु थांगलबा कोई सोरे लागे खु थांगलबा मलदंगा फिबि याबा यादबा मणिपुर जासन लेपि मतुंदा मखाता नो नो अमुल लेबाक थुगाइना बसिंजर रो हाइब फिम लाक्तारगदी अदो द एरिया द प्रधान मंत्री सिलोम चुमी देर दुना तदना ngasi मोय कोइना पॉलिटिकल की डायलेक्ट तोर कांदा राजनीति की ओबा खोंचित कोइ दोसन दबदि यार हाइब फिम सम हाइना बनिना पॉलिटिकल डायलेक्ट दोसन चुमी तबो तबो प्रजासनि करी पामिंगे हाइब सोसे कोइ खम चंगे अदुना पॉलिटिकल डायलेक्ट न भनो मतंदा एजेंडा कुकीज न कापरो मैतेसिन न कापरो हाइब दोसन दबदि यार होयबको अदुना हई सीरिबा माल रिबा मयाम थीबहंद्रिबा मयाम अदगी चुजामपुर की मोरे की कंगपोक्पी की पेरीफेरी एरिया दा खुंदाजरो मिते मयाम की लाइफ पुसी मही अगै साजरो मयु मौद बुल लगे तो तखायर का ngasi पेरो थोबे ani जे मसी यो consequence मदि खोता सिन ममुत ताना ने दब यारो होयबको अदुना जि बोस ngasi लोरे बनिना ngasi बोट लेपिरिबा पॉलिटिकल पार्टी की लीडर सिंह कैंडिडेट सिंह पॉलिटिकल पार्टी लेबिरिबा लीडर सिंह पॉलिटिकल पार्टी लेबि मियो सिंह एकोय हजुति इलेक्शन लोरे बनिना फ्रंट थोपु यो सिन कापा होरे सिंह जे नंगै कापा होरे सिंह जे कनाना हना होरकनो एकोय पुन नम संगे ngasi aduni adani na ngasi election campaign na mo campaign na vote phagna yana yana ga mo nata manipur nuksiba jati nuksiba lebak nuksiba taraga de koi lepi ba kidi de khuli mok se ekoi chamma na koi pumin ra ka koi thenami nam changi aduna mo koi humble request ojeri si lebak si kai na sile bajungi bathak tai koi chana parata ni mata more da koi pun thenami na si punna koi pun mo thona un ne sa thamjera election jagi yam nungai je oza Asang Kasar oza Hemchandra oza Gitajen oza ahumna चिलेबा मतम क्या काइथोपिरगा डायलॉग के सभी सरुक याबिदुना फजब वखलन म्यामना थपिदुना मपुंग फान बिबे दमकता ओजा हमबु अमुकसना नोटिस विंडो मै कैदेगी हनन थगचरी ngasi दमकदि नोटिस विंडो की डायलॉग मतंग असे लोजरे मणिपुर थोइबा तोंगान तोंगान बाय सु सिंगी मतंगदा खनन दैना नबगी तांजादु नोटिस विंडो ना पुदन लाक्तगे हयेंग सु पुंगफम सिमक्तदा मियाम सुंगसोय सोयदना मिदेंग दाबियो पुनमक पमुखना खुरुमजरी।